usog doon ha babae, aun haksin bana ha asawa, aun haksin asawa ha bana. Sabuton ko muna in haksin babae yariri kato. Bukun ka insara sin aga mata in rukun sin nikah upat. Subay aun ungsod pila-pila na. Sa in babarakat lawakan yu babae maluhay yan. Aun san mahangput ag upat dayan, amo yan mabarakat. Maluhay ungsuran. Hikaisa aun ungsod aun saksi dua labi marayo mataod bang manisab mag-akama bukunin kawan mo saksi panakaw kataan. Way bukun kaadilan subay sahiday ni adlain. Inilang kawaon mo saksi dua sadya. Di sa manjari hambuk. Dua sa subay adil. Na kumawa ko mga hangkadosena sa bukun adil. Kamatauran mangdupang. Inangon mo saksi. Di na matay main pagkawin. Hikatu. Subay siya aun wali. Unuhati sin wali. Kabtangan sin maas long niya paasawahon ko na pabanahon ko na kay mo anak ko. Nahikaupat niya, ijab wal kabul, sambutun, sambaguri sabsin usog, subay tud karungugan. Taimaun ko inni kanya pabaran ko. Subay patarangon tud yan tu, sabab rukun hikaupat hikasa, taimaun ko inni kanya pabaran ko. Amyat tu ni kaupat. Nah, pagkatiyay ma muna tuan, in kapatut sin asawa mo budjang, ama niya katan, doon man halaw man mo, ikaw na. Naon nakapatut, bukod na harap pamaas. Piananggungan mo na ito katan. Ikaisa, aon in kapatut sin babae, haupuon ta. Aon hambuk sahabat na nga subuha rasul. Unulong in kapatut sin mga kaasawahan na mukha mo. Ikaisa, antut imuha izata imta. Subay tuod siya, ikaw na'y magpakaon kanya, diin na'y pagkaon mo. Ay ikaw tuan, manglaog hasawa mo. Inusaha mo at tabo, adlaw-adlaw ha restauran ko. Ando inasawa mo habay, tamban buru in lamay. Bangkaw kumaon masarap, pakauna siya masarap. Minsan bukod na masarap, kayo man masarap. Halaw man sin maas niya masarap sadya. Us piyasaran mo, doon man mo. Kimayugan na. Ikadua, wataksuha izak tasayta. Kawajiban na ikaw ni magpatamong kung maas niya. Sa tumtuman niyo, mga kamu, kialasahan sintuhan, mga kababaihan, tay manghud na mo kababaihan, bihaon jinis na yung kakitaan sin dugaing agama, haunahan talumabay. Intamungon sin babae, bangkaw sukatan sin asamu, long narang, atawalab, atawalangga, ando biya ko tamungon, biya gisi na ini. Subay, intamungon sin babae ito, hikay sa mahaba, bukun haupo, hikaruwa, maluag, bukun masigpit. Aun yan masigpit, biya-biyan ban, kita na yung biyahan yan. Bang sumulog, banjari sulukun niya isa-isa nin pantalon, sa bang maghubusubay na uniban niya humutong. Ando kiyalaw ka din utot, di makalaway bang mangutot. Sigpit. Okay na mahaba sa sigpit. Subay pa siya mahaba, madakmul bukun sigpit, madakmul siya bukun manipis. Aun yan madakmul, mahaba, nasa manipis, kakitaan din lalat mga hapaan niya. Di yan manjari. Kita niyo insukutun, bang kita niyo magpasiksi ha mga kaasawahan ta. Dua, hindi akan. Magpakaon, magpatamong, suko sin usog, hak sin babae. Ikatu, wala tadribul wajha. Minsan biya diin dugal sin bana hasawan niya, di tuod manjari in babae, binasahon. Labi luba long sin rasul, hakatampalan bayhu, anduin bayhu, niyan ayaran to siya, dumad lanuan sadya. Ubus suntukon mo, bagbakon mo, subhanallah. Aun kampung yan, pabalik ka na sa jaman, tuyaw suntuka. Wa Allah tukabbih, minsan pa uno na kau profesional na kau, in asawa mo la bandera, ayaw tu baba-babain pagkataon niya lapayon pa yung maampas lupa sa kamu yan. Ayaw babaain asawa mo. Manu siya nakita ni sibu-sibu. Wa Allah yahjura illa fil bait, ikatu di manjari hinangon sin banaha asawa niya. Bangkaw dugalan na kay mo, in asawa mo, dugalan na kau kaniya. Aunsan, minsan biya din paglasaon dahbuk, waktu biya tu di na makapagsulot. Ayaw tuod kita mig hagwa bay, doon sa dya ko halawong. Bangkaw aw kantil, doon siya taas, doon ko baba. Bangway kantil, doon siya halawong bilik, doon ko hagwa. Bang masibiin bay, doon ko halawong bay, dito ka kusina. Matug, ayaw ko pagwa bay, piyang langan sin agama. Aun hambuk hadis, riwayat, di manjari guwaon inkatan kasipukan kamaruhan sin asawata, history mo hakatan tao. Okay na yan to. Ada sautan ta. Tunay kamo'y sabhak niyo di kamo. Yun nakalamoy din asawa ko poon.
Oo. Na, subay tuod in babae magtunay haksin bana asupay maunin kasulutan. Ikaisa, subay tuod in babae magtaat habana niya. Biyayta sin Rasul, law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartum ra'ata an tasjuda li zawjiha. Bangsad jalong sin Rasul on kapatutku, daakon ku sumujud in hambuk tao inhang katao sumujud hang katao daakon ku nain baba itagabana sumujud pa bana sa wayruun hasara tao sumujud pa tao subay ra kita harap patuhan in laggu sin kapatut sin bana do na asawa ha adihilan ta kamu ilmu ikatuy ni yatuy kaisa magtaat hikaruwa hikatu hadis na namayta aun paseka lakad na dihilan ta kamu ilmu maig na kamu dahin haliwhala in nakaliwhala bihaon amuin magganap iwan magpinda kaya nga magganap kaluahan kamu na di na kamu kakaluahan tumtuman yung bayta sin Rasul akaran niyo Rasul in nagbayta kamu in biantog sin Rasul hadis na ini tuhak bali upat inak magtaat pa iban lamuran sinto ini qala alaihi salatu wassalam khairun nisa sarayaw-rayaw babae tagabana pilihan bantugon na kamu sin Rasul iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amartaha ata'atska wa iza ghibta anha hafizatka pinapsiha wa malik. Amun ini ilmu di kakaluahan magpatay kuto na kamu iban sin bananiyo amun mayroon pa kalua sariyan nakakaluan kalando na way pa yabutan sin ilmu ini sa hinangan niyo para di nakaganapan kada kalahin ang unupat baita sin Rasul khairun nisa sarayaw-rayaw babae tagabana hikay sa hinamon niya habanan niya sa kahaba umatod kay mo inbana mo kuyagan sadya. Sige, imagine niyo kuno. Uno ba ini kakuyak sin bana ini? Bang niyo di pakabakan baitaan tanah kamu. Dua in kakuyakan dahon ko na sila nang cipak ini. In kakuyag na mukha babae ang kanina sawa ko puon yan siya napiku sabab aun dua kanya ini. Sambil pabayan may papindahan niya. Saun yan mangdupang budyan sadya. Impiun namu babae malanu bukun kakadji bang aun malanu ini bukun malanu din kata na malanu ini ikarua piun namu subay in babae mga 20 meter pa hamutan mo na in hamut niya malayo pa manjari maray ini mahinang sabab bangkan sila kaganapan aun man iban nila biaru ba na induay ni, di na minsan maglano. In magpilpiyo, mando, makananam sa dyan ba na hamot, bang aw luruk. In pagpahamutan, bukun pa sa parahaba na parahaw luruk, bang aw makalaban niya makahamot. Subhanallah, dusa na kula, hababay maghamot-hamot, bukun ka na sinbanan niya. Ibadat na kula, bang inbasag niyo maghamot-hamot, hawak to kamu budyang, makaubos kabuhang kadosay na hang kabulan, hinangan niyo itong kabulan, bang kamu takabana, harap pa ba di na kamu kapindahan. In paglano, aun yan babae, mangdupang, di na maglano. Minsan sa dyan, pagtutpras na rin, makatuwang kadlaw, aun yan, kalupani magtutpras, ang kapito makaminsanda. Masya Allah. May tadim, di na sumuok kay mo, para halimbut dyan kau, malayo pa. Matug, harap na matug, kumain na. Pasal, dungayin na yung hamot mo. Magkay mo, Ustad. Hikadua, wa iza amartaha ataatska. Mataw din nilaghapin. Ando, in kamu mga taga-alta-alta, aun ipatan ha? In hikarua ini, sa kahaba dumaak, in bana, magtuy sa roon doon inasalong derang reng love sweetheart kahawa magtuy kumukaw aun yan babae sabab sindakag kulang pag-agama long nyarang reng love sweetheart kahawa yuto kanini kain na pa tumaba ako uminom tipla na ka umadto aun yan bihadto di marak mag good aun isabta
nagaipatan, mataod na ini, 2 na tao kasakupan ko. Katanda akan sinbana, long niya, inda, teplahi angkol mo. Na, angkol katan, bihaon, in kaluan niya, ipatan niya. Nahulog inla sa sinbana, harap paripatan. Ipatan katan, subhanallah. Dosa niyo sayan, man kamu kakaluan. Ikatu, wa iza ghibta anha hafizat ka fi nafsiha wa malik. Sifat sin babae biyantog sin rasul. Bang wayruun na duunin bana, halom sin bay, hatulakan mag-usaha, andu subay tuud ayaran sin babae. Ilingkat niya, di siya magpakita harugahing usog, sabab kamaruhan niya tusin bana niya. Tiapuk niya turin baran niya. Iban subay parihalaon sin babae, in mga alta-alta sin asawa niya, bana niya atau mga anak, subay tud pagkampiyasaran. Ayman kamudugalan, inako na may sadya magpasampay sadya, insyaallah. Bang ini iagad niyo, maray magpatay kuto na kamo sambil palom kajari, karay para di manjari inbuhi iban patay magkajari pag akaron magkubulo na. Subay ra patay sibu-sibu. Na ini in karayawan sin tao magtaat habana. Sabab in babae tagabana depende na kanila. Bang sila sumud sulga iban na doon na ba na nila depende na kanila. Bang sila magtaat biya sindakan sin Tuhan tarabul alamin piya sampai sin rasul amuyat tin mahinang nila harap nila palom surga sa bang siulang na sin babae dihilan pa kamu problema sin bananiw halom na pa kamu aliyazubillah ando magpinda na kamu mga katimanghuran namo kababaihan baita sin rasul sallallahu alaihi wasallam ma mimra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah bang aun babae tagabana so pama siyain matay muna ando magdukain usog kini sabab sin kakahinang niya marayaw di na minsan di na magkaw di na magtug sabab sinduk ka niya habana haasawan niya to makalando indayaw bimbaba ini direct na palawm surga sabab sin pagtaat niya habana niya ando innal ka mapaso pindahin niyo na iniisog niyo habana niyo pagtaubat na kamo insyaallah.